Bibiliya ijambo ry'Imana itwereka iby'umugabo witwa Yosefu akaba mwene Yakobo. Uyu ngo yakundwaga na se cyane, byaje gutuma bene se bamugirira ishyari, baramugambanira, bamujugunya mu rwobo ngari bwe n'inyamaswa z'inkazi. Gusa ariko byaje kurangira atabawe, yerekeza mu Egiputa, aho yaje no gutuma cyangwa se aho byaje gutuma abera inshungu bene se. Rayon Sport, ikipe mu rw'imisozi igihumbi, iyi nayo yisanze imeze nka Yosefu wagambaniwe na bene se. 2018 ekipe ya Rayon Sport yari iri ku gasongero k'ibyiza hirya no hino muri Afurika. Itangazamakuru ryagarukaga ku budasa bw'ikipe ya Rayon Sport, imifanire idasanzwe, abakinnyi bakina neza. Ni bimwe mu byakomezaga kugenda bigaruka ku mitwe y'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bya siporo muri Afurika, basingiza ikipe ya Rayon Sport. Gusa ariko nyuma y'igihe gito cyane byaje kuba impfabusa, byaje kubura byose, aho benshi bakomeje kugenda bemeza ko ikipe ya Rayon Sport nayo yaba yaragambaniwe nk'uko Yosefu yagambaniwe na bene se. Byangenze gute kugira ngo abasportifu bakomeze kugenda bemeza ko ikipe ya Rayon Sport ishobora kuba yaragambaniwe? Ni ikipe ya Rayon Sport ariko abenshi basubira mu mateka bakareba ibyabaye mu mwaka w'1998 nyuma ko ikipe ya Rayon Sport yari imaze kwegukana shampiyona y'1997 ikayisubiza mu mwaka w'1998 igahita itwara n'igikombe cy'amahoro. Iyi ngiyi yaje kwerekeza mu mikino ya Sekafa, itsinda ya kipe yatsinze ikipe ya APRFC, ndavuga Murandege. Ibyo ikipe ya Rayon Sport yayikoreye Zanzibar ntabwo ishobora kuzabyibagirwa. Gusa iyi kipe ivuye Zanzibar ngo byose byahise nabyo bibipfabusa nk'ibyayibayeho 2018 ivuye mu matsinda ya CAF Confederation Cup, aho yayarenze ikagera no muri kimwe cya kane. Animani irakiza tuyishimire duhese umugani. Benshi bakomeje kugenda bibaza kuri iyi kipe ibintu bikomeza kugenda biyibaho kandi bikayibaho ari ibintu bisa. Abantu bakibaza kugira ngo ikipe ya Rayon Sport izatera imbere uko bizagenda, aho benshi bakomeza kugenda bemeza ko ari bamwe mu bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ngo bayigambanira, nubwo ku rundi ruhande ngo hari abatabikozwa bakomeza kugenda bavuga ko ngo harimo akaboko k'umukeba mu bagambanira ikipe ya Rayon Sport. Ye bafana bakunzi mwibuka ya mateka. Reka tuve mu mwaka wa 1998 maze tugaruke mu mwaka wa 2018 turebe ikipe ya Rayon Sport. Ese niki cyaba cyarabiteye kugira ngo ikipe ya Rayon Sport abantu benshi bakomezaga kubona ko ari ikipe igiye gutera imbere, abantu benshi bakomeza kubona ko ari ikipe igiye kubaka amateka mu rw'imisozi igihumbi, iyi kipe yisange yongeye gusubira hasi ahisa nkaho yatangiriye? Yobora amajyepfo na polisi y'igihugu abona abahamya. Ikipe ya Rayon Sport ni ikipe yamaze imyaka igera ku 9 itazi uko igikombe cya shampiyona gisa. Gusa ariko nyuma y'iyo myaka igera ku 9 uwitwa Murenzi Abdallah yaje gufata ikipe ya Rayon Sport ayijyana i Nyanza. Amaze kugeza i Nyanza, ikipe ya Rayon Sport yaje kwisubiza igikombe cya shampiyona nyuma y'imyaka 9, isa nkaho none ibaye n'intangiriro kuri ikipe ya Rayon Sport yo gutwara ibikombe. Nubwo umwaka wa 2014 utigeze ugendekera neza kuko ikipe ya Rayon Sport yaje gutsindwa ku mukino wa nyuma y'igikombe cy'amahoro itsinzwe n'ikipe ya Polisi, abenshi barabyibuka. N'ikipe ya Rayon Sport kandi mu mwaka wa 2015 yaje gukomeza kugenda yiyubaka ibifashijwemo na Kayiranga Jean Baptiste ndetse n'uwitwa Gacinya. Ikipe ya Rayon Sport yaguze abakinnyi benshi ibakuye mu isonga, ikomeza kugenda igura n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye ibakuye hirya no hino, harimo abitwa Bakwizera Piero n'abandi bagiye batandukanye. Abitwa Badiara yakomeje kugenda izana muri ikipe ya Rayon Sport. 2016 ikipe ya Rayon Sport yaje kwegukana igikombe cy'amahoro itsinze ikipe ya APRFC
ku gitego cya Diarra abenshi ntabwo bazabyibagirwa, ndetse 2017 iyi kipe yose itwara igikombe cya shampiyona igitwara irusha ikipe ya APRFC amanota menshi. Abenshi ntabwo bazayibagirwa ikipe ya Masudi Juma, ikipe ya Rayon Sport 2018 yahise yerekeza mu mikino nyafurika ya CAF Confederation Cup. Ariko kandi mbere ko ikipe ya Rayon Sport yerekeza mu mikino ya CAF Confederation Cup yabanje kujya mu mikino ya CAF Champions League, aho ikipe yaje gusezerwa n'ikipe ya Mamelodi Sundowns, byaje gutuma ikipe ya Rayon Sport imanuka muri CAF Confederation Cup, maze iraza amakipe irayahigika, aho iyi kipe yaje gutsinda ikipe ya Costa do Sol yo muri South Africa, iyitsindira i Kigali. Igeze muri Mozambique, ikipe ya Rayon Sport yaje gutsindwa ibitego 2, ariko kuko i Kigali yari yatsinze ibitego 3 biza gutuma ikipe ya Rayon Sport yerekeza mu matsinda ya CAF Confederation Cup. Nawe kanyama yayi nakanyande kwe. Ni ekipe yakomeje kugenda ikora byinshi, ni ekipe yakomeje kugenda yerekana byinshi, aho ku mugabane wa Afurika benshi mu banyamakuru ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru bagiye batandukanye bakomeje kugenda batangazwa n'imifanire y'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, ndetse batangira kugenda bayigana hirya no hino. Mwakomeje kugenda mubikurikira muri South Africa, ekipe bita Mamelodi yabaye ya mbere kugaragaza ko yanyuzwe n'imifanire idasanzwe y'ikipe ya Rayon Sport. N'ikipe ya Rayon Sport kandi yakomeje kugenda igaragaza abakinnyi bafite impano zidasanzwe, aho benshi bakomeje kugenda banagurwa muri icyo gihe. Gusa ariko icyaje gukomeza kugenda gikurikiraho nicyo cyakomeje kugenda kibabaza abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, aho bamwe bakomeza kugenda bavuga yuko mu gusenya ikipe ya Rayon Sport ngo hashobora kuba harimo akaboko k'umukeba, nubwo abandi bakomeza kugenda bemeza ko mu gusenya ikipe ya Rayon Sport ngo byaba bikorwa n'abareyo. Amahanga tuyahige. Benshi bakomeje kugenda bavuga yuko ngo ijambo Freddy yavuze yuko nta kipe mu Rwanda ifite ubushobozi bwo gukora umukino mu kipe ya Rayon Sport yabaye intandaro yo gusenyuka kw'iyi kipe yari imaze kugenda igana ku byiza. Abakinnyi bagiye batandukanye nka Manzi Thierry, Mutsinzi Ange n'abandi bagiye batandukanye nka Niyonzima Olivier Sefu bakomeje kugenda berekeza mu ikipe ya APRFC. Gusa ariko ntabwo ngo byigeze bikoma mu ikipe ya Rayon Sport nkokora. Ekipe ya Rayon Sport yarakomeje kugenda ikubana, byaje guhumira ku murari ngo kubwa Munyakazi Sadati, ubwo ikipe witwa Muvunyi yayifataga kaya Munyakazi Sadati. Munyakazi Sadati wafashe ikipe ya Rayon Sport agerageza gukora ibishoboka byose, ariko ngo ibihe bya COVID-19 ntabwo byigeze bimubanira, bikubitanira n'uko uruganda rwa Skol ngo nta kintu na kimwe rwigeze rubasha guha umugabo bita Munyakazi Sadati, biza gutuma ikipe ya Rayon Sport irushaho kugenda yisanga habi. Gusa ariko ngahari iyo baza gufasha Munyakazi Sadati, ndavuga abandi bakunze b'ikipe ya Rayon Sport, nk'uko uyu Munyakazi Sadati yafashije witwa Paul Muvunyi mu kwegukana igikombe cya 2018. Uyu Munyakazi Sadati abenshi ngo ntabwo bazibagirwa uburyo yakomeza kugenda ajya mu nzove atwaye ibikapu by'amafaranga ategera abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport igihe baramuka batsinze umukino. Ibi ngo byaje gutuma bapangura amanota agera kuri 18 ekipe ya APRFC yabarushaga, kubera motivation bari bafite y'amafaranga Munyakazi Sadati yakomeza kugenda ashora mu ikipe ya Rayon Sport, bisa gutuma ndetse ikipe ya Rayon Sport yegukana icyo gikombe. Ari nabyo byaje gutuma witwa Paul Muvunyi abona ko kwitwa Munyakazi Sadati ngo yabashoboye, asa kumwegurira ikipe ya Rayon Sport. Nubwo ngo Munyakazi Sadati yagimara gufata ikipe ya Rayon Sport asa nkaho yasatereranwa yaba Paul Muvunyi wamuhaye ikipe ya Rayon Sport ndetse n'abandi bari bafatikanyije na Paul Muvunyi, ngabanga bose bamwitarura, ndetse ngabandi bakomeza kugenda bamutera umugongo. Ibi byaje gutuma ikipe ya Rayon Sport irushaho kugenda isubira inyuma. Bayiharazi bihozo ni nyiri cyubahiro cyankuriye ingoma. Ibihe bya COVID-19 gusanga Munyakazi Sadati ngari wenyine nimwe mu bintu byakomeje kugenda bimuvuna cyane, ndetse Munyakazi Sadati yakomeje kugenda arwana. Gusa ariko akomeza kugenda aguranga abakinnyi ngafitiye ubushobozi, ntabwo yigeze ariko kandi ngabura kugura abakinnyi bagiye bakomeye nk'aba Kwizera uyu yari umuzamu w'ikipe ya Gasogi United, yakomeje kugenda amugura, akomeza kugenda agura n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye, nubwo nawe yakomeje kugenda atakaza abakinnyi bagiye batandukanye barimo abitwa Barutanga Eric, abitwa Banike Bizimana n'abandi bagiye batandukanye bakomeje kugenda berekeza mu bakeba. Ibi byaje gutuma uyu mugabo akomeza kugenda atereranwa na benshi, ndetse benshi batangira kugenda kuba mukura amaboko nyuma yo kubona ko abakinnyi bakomeye bari kugenda bashira mu ikipe ya Rayon Sport. Intangiriro
ku ikipe ya Rayon Sport yirindimuka cyangwa se yo gusubira inyuma itangiriraho kugera RGB yinjiye mu ikipe ya Rayon Sport, maze ikipe ya Rayon Sport ishyirwa mu biganza by'umugabo bita Jean Fidèle Uwayezu. Umuyobozi umurenze umureye usenga Imana. Itorwa rya Jean Fidèle Uwayezu ntabwo benshi bigeze baryishimira mu bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Ndavuga bamwe bahoze bayobora ikipe ya Rayon Sport bafatwaga nk'intangarugero muri ikipe ya Rayon Sport, ariko ngo bemeza ko uyu mugabo ngo yaba yarazanywe n'umugabo ngo waje nta muntu n'umwe umuzi. Gusa ariko ngo abayobozi b'amafani club ngo bahatuye kumutora, byaje kurangira Jean Fidèle Uwayezu ahawe kuyobora ikipe ya Rayon Sport mu gihe cy'imyaka 4 guturuka 2020 kugeza amagingo aya. Amarushanwa menshi harawasa na jihadi. Kimwe mu bintu ngo bishobora kuba byarashegeshe ikipe ya Rayon Sport n'uyu mugabo Jean Fidèle Uwayezu, dore ko ngo ku ngoma ya Jean Fidèle Uwayezu bamwe mu bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ku kigero cyo hejuru bakomeje kugenda bagaragara nk'abakomeza kugenda bashyigikira umugabo Jean Fidèle Uwayezu kubera imishinga n'uburyo ngo uyu mugabo akomeje kugenda ayobora ikipe ya Rayon Sport, harimo kwishyura amadeni, kutaregwa n'abakinnyi bagiye batandukanye ndetse n'abatoza ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ku ikipe ya Rayon Sport ngo yari ifite adresse, ndetse no kuba ikipe ya Rayon Sport ngo mu kibuga barabonaga abakinnyi basa n'abafana. Ni bimwe mu bintu byatumye umugabo akomeza kugenda yigarura imitima ya benshi mu bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Gusa ariko abandi ntago bigeze bakozwe iby'uyu mugabo, bakomeza kugenda bemeza ko uyu mugabo ngo yaba yarazanywe n'umugabo akomeje kugenda akora ibishoboka byose, nubwo ku mwaka wa mbere byaje kuba bibi. Uyu mugabo no ku mwaka wa kabiri nta kintu na kimwe yigeze akora. Gusa ku mwaka wa gatatu uyu mugabo yaje kwegukana igikombe cy'amahoro, akomeza kugenda yegukana na Super Coupe, akomeza kugenda abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bemeza ko ngashobora kuzakora ibikomeye. Hussein Biri na Sarita bambutse Kivu. Abamurwanya cyangwa se ababona yuko Jean Fidèle Uwayezu nta bintu bikomeye azigera akorera ikipe ya Rayon Sport, bo ngo ntago bigeze bahwema, baciye hirya no hino mu nzira zose zishoboka ngo bakomeje kugenda barwanya umugabo Jean Fidèle Uwayezu. Ni bimwe mu bintu byakomeje kugenda bishegesha ikipe ya Rayon Sport, aho bamwe bakunze b'ikipe ya Rayon Sport ngo basaga nk'aho bakomeza kugenda bubaka abandi basenya. Byakomeje kugenda biyishegesha kugeza amagingo ya abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport basa nk'abatazi icyerekezo. Bamwe bati Jean Fidèle Uwayezu igihe ari mu kare ku ikipe ya Rayon Sport nibwo ikipe ya Rayon Sport ishobora kugera ku byiza, mu gihe abandi babona yuko igihe Jean Fidèle Uwayezu yarekura ikipe ya Rayon Sport yabigiye gusubira inyuma kuruta habi cyangwa se kuruta aho yari iri. Cedric Moses Nzarora harora ripe. Benshi mu bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bemeza ko ibibazo ikipe ya Rayon Sport ikomeza kugenda icamo ku kigero cya 40% ngo byabizanwa n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ubwabo batajya babasha kwemera ubuyobozi bugiyeho, ndetse ngo nabo babashe kwitorera ngo bakomeza kugenda babarwanya nk'uko byakomeje kugenda bigaragara ku bwa Paul Muvunyi. Uyu nawe ngo yari afite ishyamba, yewe no ku bwa Gacinya uyu nawe yari afite ishyamba. Ku bwa Jean Fidèle Uwayezu byarushaho gumira ku murari, ndetse no ku bwa Munyakasadati, aho benshi bemeza ko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport baba ari bo banyirabayazana ibibazo biri muri Rayon Sport, nubwo bamwe badatinya gutunga agatoki abakeba, aho bemeza ko ngo iyo babonye ikipe ya Rayon Sport igiye gutera imbere ibiyirwanya bikomeza kugenda bituruka hakurya iyo mu bakeba. Nawe Kanyama yayi na Kanyande kwe. Kuri ubu gikomeza kugenda kibazwa, ese Jean Fidèle Uwayezu aratorerwa manda ya kabiri ayobora imyaka 8 ikipe ya Rayon Sport? Bamwe bakunze ikipe ya Rayon Sport bakomeza kugenda bagaragaza yuko bifuza ko Jean Fidèle Uwayezu yayobora iyo myaka. Ni mu gihe ariko ku rundi ruhande nk'uko twakomeje kugenda tubikomozaho, babona yuko igihe Jean Fidèle Uwayezu ayoboye ikipe ya Rayon Sport bihagije. Ni mu gihe RGB bo bakomeje kugenda bavuga yuko babona yuko Jean Fidèle Uwayezu ibyo yakoze byari bihagije, cyangwa se babona yuko ibyo RGB yifuza ku buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport ngo byagezwe ku kigero cya 90%. Ibisigaye n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport babyikorera. Reka tubashimire. Iyi ni Rayon Yacu TV, njye Mbadi Modric. Turaza kugaruka tureba part 2 y'iki kiganiro. Imana ikomeze kugenda ibarinda. Ni Kanombe twibire mu birere.